Nyezi phone yake na Yesu mwe kanasa. Hata mimi sitenge na yuri man. Ya Mr. Sateo. Bwana ndiwe. Ya. Nanaona yai Yote kuni. Okay, haitawa. Nyana. Mzee. Aya numo ya mtani. Yes tulimakona. Na mwende na mwambuni. Nane ngoe mwaka. Mataka pevi mwemwe na naliwaka. Mwenu waka bwana kuna kuranga ya time na phone wakupera yumo. Kani waimbiri hawa. Ya. Chimwai chiri kunisangai na mdara. Chimwai mbuni mnyamata. Mwana mdara mwenu umanya wazungwani wala kukira kwa Amerika. Mbwenu unamakukira kwa Amerika bwana wala kunipa 3 milioni. 3 milioni. 3 milioni. Kwa kuti ndarama injawana. Kwene ndarama zako zinyake ni kuikirengeko. So bwana ine mbwe kuti amnyane ni muimbiri. Special. Chifoni cha kupera ichi ni yezge mbwenu chukata. Yezge mbwenu chukata. Okay, so iwe ni fumbi. Yeah. Ndarama izo kuti mzungu wakupasa 3 milioni. Yeah. Nja kutaka ihanjira kale kufoni. Aba ndhe kanjira mairo. Ikanjira mairo. Yeah. 3 milioni kwe para wakuruta ukupengeso zinyake ndarama. Akuti para iya kuruta ana 5 milioni yo anpenge. Mwakuti bwana ine so iwe monga enge iwe mnyani. Yeah. Hapo tie tipange vitu vakuti ngewe hasa mnyani na after ukumanya sukari. Yes. Ngokomba kuti 3 milioni iyo yanjira kufoni shikaudi kuti mbwenu ubenge wanishita kunda kashare kuti mpasa kutangi kuti uonenge iwo kupasanga mzumbu ili ukisenje tuona uli. So bwana icho nganza ine nja kuti nkhayo kale mta mnyani ni muimbire special. Yeah, very. Ndrama ine ngampako uyu para ndrama inyaki njira ni mpenge ko 50. Oh, 50. Chukwa cha kuti kamkumanya mnyane urendo ngamuimbire ninga urendo kumasinda uwa. Mukati kumbanga ai mwanyani. Kweso no chimwa wichi mta mnyane la all fingaturi ka 50 akani mkawire ko mnyane na iso kamanye pakwambirapo. Okay. So imwe mkuona uli mwe kuti mkaire kwako. Ya ikuya shepa. Pa 3 milioni yanjira kufoni kwa tu open kale 5 milioni. Yanjira kufoni. Chikukumbika ya kuti tipange half. Iwe 150 iwe sima kwa 150. Nadi wangani pasa 50,000. Mumarumo kuti tipanga ni half. Aivo vingashitika yayi. Hashipusumbwe na mkumukoma waka. Ya, hapo ndipo nakasanga ganzo liweme nikome. Ya, ni mkomenge wansi ngatoa kandama zose. Iwe kuni challenge ine ndini ndi 3 milioni chacha iwe kunile iwe ndikuoneso sasa ndipite kwina kwa zindu sisi zibwino kwa phone bwen fuza unozukonsicho ambalikari kumwimbira mdara special phone yake nayo kanaso kaya shitauri kaya nyata ichikomba situma uize nditu zindile makorosha mister ndimwa bwana tafika tu ibwenu ninangwamba ipa phone kare kuimba phone ine phone ya simu anaileka ine phone zinu ziza sone za kupera nguzitemanga ine temanga phone hizi naileka dala chukua ya pali business nyake. Okay, ayo ya chome mimi bwana nampenja na makora na mtini napona makora cha kugona sauti ine mbe maono kone ni usiku roteni kutimo mwanizira ine iwi ine papa wakuta kasi papa wakuneza utimu yako ndio kuendera sombizi urufunda iwe urufunda wa mamora yai uzira ine iwo mungu temera iwo mungu usiku ine nankona usiku kugona usiku kuti ntaka zgo mungu sanga utiwe uzi para kuti arawandi mwe parichi ngobe yangu ya ine ngaya imwe manje walipo uyo mnyaka kuti mukayambana panje na twake panje so ncho chifukwa panje iwe ine ndamba ine mtemwana na iwe kopi yako enza miswape so untawudini na usiku ine wamunizira usiku ine ewe nilikupusikizia kuona mtemwana ine from 1953 nini kupusikizia iwe kuna para drama za kupasa msungu mamilioni para ya kufundisha kwa shakara wapi sasa kwa ile mtu akapenda ufanye mimi para oro tindra masumani kwa sana kama ngozi ndio sema ni ufunge mai bichi na sio ile shakiri
Amwe amba kweli comment. Comment. Forsake wakapulika uti Comment. Kumanya ni mkuu wa kafu. Forsake. Ni kupanda matoko ni 50,000 drama ni kwa jitoko. Na drama zee baibu ni para mnanda. Ni kupanda matoko. Ndio no mshida ndio kwa wantu bakuru waranga ndo wakanye mamunizira usiku. Sasa namba kwa makora mkushaya. Hai drama ndio sawachi. Amba ni munga mnaona kafichi.